Sering sejroning Nyanggra World Water Forum WWF Ring Bali, Polres Jemberana, sayan urati antuk noreksain pengamanan ring genah ngerancing Bali Gilimanuk. Panoreksan ucap sekadi protap ring genah ngerancing Bali, nyayobin panoreksan pelinggihan barang kerama saning ngerancing Bali saking Pulau Jawi. Kapolres Jemberana AKBP Endang Tripurwanto Mausang panureksan komargiang ring wilayah hukum Polres Jemberana ring genah ngerancing nuju Bali Gilimanuk. Lianan punika ring Kabupaten Jemberana nenten-wenten lokus kunjungan delegasi WWF saning ngawinang panureksan kaulengang ring genah ngerancing Bali inggian ring margi Denpasar Gilimanuk wilayah Jemberana nenten kelaksanayang. Pengamanan wantah kaulengang ring genah ngranjing Bali asa punika taler protap pemeriksaan sanes lami puniki kemargiang ring Gilimanuk inggian ring pos 2 saking kepolisian inggian pelinggian barang bawaan miwah surat-surat. Krama sane memargi katureksain ring pos Brimob nganggen metal detektor. Raris ring pos KTP katureksain kependudukan ngenenin identitas krama sane ngranjing Bali sekadi pengendara miwah penumpang kendaraan wiadin pejalan kaki. WWF Kaping Dasep pacang kemargiang ring tengahing Mei ring Bali selami langkungan awuku acara internasional puniki kamiletin oleh pamilet miwah delegasi saking petang dase 3 negara. Surya Dharma Bali Pos.